حق بر جانب منقد ادبی متفکر و روزنامه‌نگار روس بلینسکی می باشد که می گوید به علم حیات نیست، انکشاف نیست، آبادی و تازه‌کاری نیست، پیشرفت نیست. از این معلوم می شود که طلب علم و با دانش‌های زمانی مسلح بودن برای هر فرد جامعه مهم و ضروری می باشد. جمشید رستم از زمره نفرانی است که در پیروی به بابا و پدر خویش رشته علم فیزیک را انتخاب کرده در یک مرحله کوتاه به درجه بلندی علمی رسیده است. انتخاب فن فیزیکا این مایل خودم بود، از اون سبب که وقتی که بابایم و پدرم به من فن فیزیکا رو یعنی که درس میگفتن، از همون وقتی شروع شد، یعنی شوق و رغبت از همون وقت به من پیدا شد به این فن و در آموزش فن فیزیکا من پیروی پدرم شدم. جمشید رستم بعد کسب معلومات عالی به حیث آموزگار فن فیزیکا به مؤسسه دولتی تعلیمی لیتسه برای خوانندگان بالایاقد در شهر دوشنبه دعوت گردیده در این بارگاه علم و معرفت به تعلیم و تربیت نورسان و جوانان مشغول می باشد. جمشید رستم یکی از آموزگاران موفق مؤسسه ما به شمار می رود. او راهبر گروه المپی مؤسسه به شمار می رود. او چند سال است که در مؤسسه ما فعالیت می کند. داننده زبان خوبی روسی و انگلیسی است. در برابر دانستن زبان‌های خارجی او فن فیزیکا را به نهایت خوب می داند. خود جمشید رستم خود در المپیادهای جمهوریوی بین المللی نیز اشتراک کرده، درجه های معین دارد و او خوانندگان را از فن فیزیکا برای المپیادهای سطح جمهوریوی و بین المللی آماده می کند. رفت آماده نمودن خوانندگان به المپیادهای سطح جمهوری و بین المللی اساساً از آموزاندن فن الگبرا شروع می شود. ما خوانندگان را وقتی که انتخاب می کنند در زینه صنف 5-6 اساساً فن متماتیکا را می آموزانند. وقتی که بعضی متماتیکی خوانندگان که مستحکم شد وابسته به خواهش آنها به فن‌های گوناگون تعلیمی تقسیم کرده می شوند و خوانندگانی که فن فیزیکا را انتخاب کردند استاد جمشید رستم آنها را آماده می کنند. تلاش‌های خسته‌ناپذیر راه جمشید رستم را به آزمون‌های سطح جمهوریوی و بین المللی هموار کرد. نام برده از آوان مکتبخوانی وارد رقابت‌های ذهنی شده تا آزمون‌های سطح جهانی راه یافته و سزاوار مقام‌های افتخاری گردیده است. اصلا المپیادا و آزمون‌ها به من یک موتیواسیای کلان میدادند که یعنی من با این فن هرچند بسیارتر یعنی شوق و رغبت پیدا کنم. فیزیکا یکی از فن‌های دقیق بوده. فن فیزیکا در زندگی یک جای نمایان رو اشغال میکند. عصر 21 عصر تکنولوژیا که هست علاقمند به فن فیزیکا است که همه اون سخمه‌های با کیهان پرواز کردن و اختراعات نو با فن فیزیکا علاقمند میباشند. جمشید رستم با دانش اندوخته و تجربه از برنموده‌اش حالا در مؤسسه دولتی تعلیمی لیتسه برای خوانندگان بالایاقد در شهر دوشنبه برای حد اکثر آموزگاران و دانش آموزان نمونه پیروی می باشد. زیرا نام برده پیوسته در راه کشف معماهای فن فیزیکا می باشد تا در جریان تعلیم و مشکلی دچار نشود. صنف 6-7 شروع میکنن کار رو. خوانندگان رو اول بعضی اساسی فیزیکا از روی برنامه تعلیمی که در مؤسسه تعلیم داده می شود که کتابهایش به زبان انگلیسی است، اول برنامه رو از خود میکنند. برای آماده نمودن خوانندگان جمشید رستم اساساً با خوانندگان با اسیستنت ها نیز دارند که کمک میکنند و اسیستنت ها خودشون هم اشتراکچی المپیادهای گوناگون فیزیکا می باشند و در برابر آماده کردن به المپیادها
ва онҳо асосан китобҳои гуногун аз барномаҳои гуногуни таълимӣ таълим медиҳанд, чунки дар олимпиадаҳои хусусан дар сатҳи ҷумҳурӣ, дар сатҳи байналмилалӣ аз барномаҳои таълимие ки дар муассиса таълим дода мешавад танҳо аз ин мавзӯъҳо савол намеояд. Барои ҳамин дар раванди омода намудани олимпиада аввал барномаи таълимие ки дар муассиса таълим медиҳем ба анҷом мерасонанд, баъдан китобҳое ҳастанд ки бо забони русӣ ҳастанд, онҳоро тайёр мекунанд. Баъд дар самти олимпиадаҳои байналмилалӣ бошад, китоби махсус аз китоби сурвей аз физика бо забони англисӣ аст ки онро тайёрӣ мебинанд, чунки вай китоби байналмилалӣ аст дар арсаи ҷаҳонӣ, асосан дар озмуну викторинаҳои илмӣ асосан аз ҳамон китоб истифода мебаранд. Барои ҳамон омӯзгорони мо худашон ки донандаи забони англисӣ ҳастанд, донандаи фанни физика ҳастанд, он китобро хуб медонанд, барои ҳамон таълим медиҳанд ба шогирдон аз ҳамон китоб. Ва ин боис мегардад ки хонандагон чӣ дар олимпиадаҳои дохили кишвари азизамон, инчунин дар олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ имтиҳонҳои гуногуне ки дар бо савияҳои гуногун дар олимпиадаҳои АФО, ИФО, ЕФО ки иштирок мекунанд, дар онҷо метавонанд ки ҷо гиранд. Яке аз шогирдони ҷамшеди Рустам Салимов Ҳусанҷон соли гузашта дар олимпиадаи байналмилалӣ аз фанни физика сазовори ҷо гашта буданд, ки боиси ифтихор аст ва нишонаи он аст ки омӯзгорони мо дар муассиса бо як ҳиссиёти баланд, бо як масъулияти баланди омӯзгорӣ хонандагонро барои дар оянда муваффақ шидан дар хусусан фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ бисёр хуб омода мекунанд. Хонандагони мо хусусан аз фанни физика дар олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳурӣ ва байналмилалӣ хуб иштирок мекунанд ва боварии комил дорем ки дар оянда хусусан дар ҳамин фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ мутахассисони хуб мешаванд, хуби соҳавӣ мешаванд ва албатта ки дар инкишофи санъаткунонии кишвари азизамон саҳми худашонро мерасонанд. امروز جمشید رستم راهبری گروه خوانندگانی را بر دوش دارند که در آزمون‌های فنی فیزیکا اشتراک می‌کنند. او برای رقابت سالم و نتیجه آور خوانندگان، خصوصا آنهایی که شامل این گروه میباشند، دائما کوشش میکند و روش‌های مخصوص حل مثال و مسئله‌های فیزیکا را آموزش می‌دهد. асосан барои омода намудани хонанда ба олимпиадаҳои чӣ сатҳи ҷумҳурӣ, чӣ сатҳи байналмилалӣ бошад, бисёр як вақти зиёд ҳам лозим аст, чунки дар ин мавзӯъҳо гуногун ҳастанд, ҳатто савияҳо гуногун ҳастанд. Барои омода шудан ба олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ синфи 8, синфи 9 ва иштирок карда метавонанд аз фанни физика таҷриба мегиранд. Инчунин дар солҳои минбаъда ва ё метавонанд аз ин таҷрибаи гирифтаи худ истифода бурда ҷо гиранд ёки маълумот дошта бошанд ва дар сатҳи ҷумҳурӣ осонтар аст омода дидан, чунки барнома фаҳмо аст, ҳама медонанд ва муайян ҳам ҳаст. Лекин ҳоло бошад дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ҳам баъзе як қисмати саволҳое ки дар олимпиадаҳои байналмилалӣ меоянд ворид кардаги ҳастанд. Ин ҳам сатҳи олимпиадаҳоро бисёр мушкилам мекунад, хубам ҳаст. ва барои омода шудан ба олимпиадаҳои байналмилалӣ вақти тӯлонӣ дар кор аст, сабр дар кор аст, корбарии ҷиддӣ дар кор аст, чунки дар арсаи байналмилал дар онҷа хонандагон бисёр иштирок мекунанд, рақобат бисёр мушкил аст, вале хонанда агар ки то синфи 11 тамоми барномаҳои давлатиро таълимиро аз фанни физика омӯхта бошад, он китобҳое ки гуфтем ки барои омодагӣ ба олимпиадаҳои байналмилалӣ вуҷуд доранд, онҳоро ҳам хатм карда бошад. Инчунин корҳои лабораториро агар ки хуб ёд гирифта бошанд, метавонанд ки дар олимпиадаҳои ҷаҳонӣ хуб иштирок кунанд. Ин талаботҳо аст, чунки дар олимпиадаҳои байналмилалӣ ҳам қисмати назаравӣ ҳаст, ҳам қисмати масалан амалӣ аст. Масалан хонанда агар ки дар қисмати амалӣ хуб бошад, саволҳоро хуб ҷавоб диҳад, вале дар қисмати амалия агар ки
ва дониш худро нишон дода натавонад ва соҳиби ҷо шуда наметавонад. Инчунин хусусан барои омода шудан барои ин сатҳи олимпиадаҳои ҷаҳонӣ бисёр омодагии ҷиддӣ лозим аст ва то синфи 10-11 агар хонанда бо як иродаи қавӣ, бо як иродаи мустаҳкам ва омодагии ҷиддӣ агар ки ин фанро омӯзад, метавонанд ки дар олимпиадаҳои чӣ сатҳи ҷумҳурӣ бошад, чӣ сатҳи байналмилалӣ бошад, метавонанд ки бо хонандагони дигар кишварҳо рақобатпазир бошанд ва сазовори ҷойҳо ҳам бошанд. дастпарварони ҷамшеди рустам аз соли 2020 инҷониб вориди рақобатҳои зеҳнӣ шуда ба сабаби дастовардҳои муассисаи давлатии таълимии литсей барои хонандагони балаёқат дар шаҳри Душанбе як зумра сипоснома, ифтихорнома, диплом ва медалҳоро ворид намуданд. албатта вай барои иштирок дар олимпиадаҳои байналмилалӣ хонандагон бояд чанд марҳиларо гузаранд, паси сар кунанд. албатта ки давраҳои интихобии олимпиада гузаронида мешавад. хусусан аввал дар муассиса даври интихобии олимпиада гузаронида мешавад. аз рӯи ин хонандагонро дар маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои ҷумҳурӣ низ даври интихобии худашро мегузаронад. агар дар он ҷа хонандагони зиёд ҷамъ оварда мешаванд ва хонандагоне ки мисол шумораи муайян ки роҳхат меёбанд ба олимпиадаи ҷаҳонӣ, баъд онҳо танҳо метавонанд рафт та иштирок кунанд. барои ҳамун сатҳи олимпиадаҳо ҳам гуногун мешавад. хусусан олимпиадаҳои машҳуре ки дар физика аст ва олимпиадаҳои ҷаҳонӣ ҳисоб мешаванд, ин афо аст, ифо аст, ефо аст, яъне ки инҳо олимпиадаҳое ҳастанд ки дар сатҳи ҷаҳонӣ машҳур ҳастанд. дар он ҷо иштирок кардан ҳам мушкил аст, ҷой гирифтан ҳам мушкил аст ва барои ба сатҳи олимпиадаҳо ворид шудан, дохил шудан, имтиҳон супоридан ё ки иштирок кардан як марҳилаи хеле мушкила хонандагон паси сар мекунад. хонандагоне ки барои иштирок дар озмуни сатҳҳои гуногун омодагӣ мебинанд, раванди омӯзиш ва таълим бо онҳо дар шакли муосир ва бо забони англисӣ сурат мегирад. ин бозгӯи он аст ки ҷамшеди рустам донандаи хуби забонҳои хориҷӣ низ мебошад. барои интихоб намудани хонандагон барои олимпиадаҳо асосан тӯли 2 сол мо хонандагонро омода мекунем, меомӯзем хонандагонро ва асосан барои муваффақ шудан дар олимпиадаҳои физика хонанда бояд донандаи хуби фанни математика бошад. марҳилаи интихоб кардан асосан фанни математикаро мо интихоб мекунем. дар вақте ки фанни математикаро хонанда ки хуб бошад, имтиҳон кардем, аз раванди натиҷаи имтиҳони математика хонандагон қабул карда мешаванд. боз ҳаст системае ки аввал омӯзгорони фанни физика ҳам як бор дарс медиҳанд, фаннои математика, физика, химия, биология. баъдан хонандагон муҳлат дода мешавад ва ё интихоб мекунанд. дар вақти интихоб хонандагон омӯзгорони фанни олимпиада ҳатман машварат мекунанд, суҳбат мекунанд, бурдбориҳои хонандагонро аз ин фан суҳбат мекунанд, ба назар мегиранд. баъдан баъде ки интихоб шудан хонандагон ба фанҳои масалан физика бошад, химия бошад ё ки алгебра бошад, ҳатман бо волидайни суҳбат мекунанд, чунки бе волидайн муваффақ шудани хонанда дар ин самти олимпиада чи самти муассисавӣ бошад ғайриимкон аст. ҳатман бо машварати омӯзгорони фанни олимпиада, бо машварат бо волидайни хонанда интихоб мегардад ба гурӯҳи олимпӣ. вақте ки ба гурӯҳи олимпӣ хонанда шомил шуд, баъдан он протседура омодагиҳое ки мисол хонандаро мо ба олимпиада омода мекунем оғоз мегардад ва корбарӣ карда мешавад. дар муассиса омӯзгорони гуногун аз олимпиада омода мекунанд. хусусан аз фанни физика ҷамшед рустам ба дӯш доранд.
برای آماده کردن یک خواننده جهت اشتراک در آزمون‌های جمهوریوی، منطقوی و بین المللی مدت‌های طولانی لازم می شود. ابتدا باید مرحله انتخاب خوانندگان صورت بگیرد و بعداً مسئله جلب آنها به رقابت‌های ذهنی، میگوید همصحبت ما. خوانندگانی بالایقت می توانند در سبقت‌های ذهنی گوناگون چی سطحی بین المللی جهانی اشتراک نمایند و البته خواننده صنفی 10 شریف سینو یکی از اشتراکچیانی المپیادهای بین المللی و جهانی می باشد که در چندین سبقت‌های ذهنی اشتراک نموده جایهای سزاوار را به دست آورده است و برای آماده نمودن چنین خوانندگان که در المپیادهای بین المللی و جهانی اشتراک می نمایند، مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه برای خوانندگان بالایقت دارای همه شرایط‌ها و امکانیت‌ها را فراهم آورده است که خوانندگان امروز می توانند در چنین المپیادها اشتراک نمایند. برای آماده نمودن خواننده برای المپیادهای چه جمهوریوی باشد چه سطح بین المللی باشد، یکی از رکن‌های اساسیش آن است که آموزگار باید خودش در المپیادهای سطح جمهوری و بین المللی اشتراک کرده باید باشد، تجربه داشته باشد، چون که به تجربه نمیتوانیم ما که مثال خواننده را آماده کنیم. از سببی که آموزگاران ما خودشون اشتراکچی گوناگون المپیادها هستند، المپیادهای چه سطح جمهوری چه سطح بین الملل، آنها میدانند که خوانندگان را چه آماده کنند. این هم یک بردباری اساسی مؤسسه به حساب می رود. جمشید رستم اینچنین در المپیادهای در آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت هم سزاوار جای دوم گشته است و اینچنین در المپیادهای جمهوریوی نیز فعالانه اشتراک کرده است. شاگردان زیادش در المپیادهای چه جمهوری چه بین الملل جا گرفتگی هستند. این همه نشان دهنده همون قابلیت و خوبی ذهنی او در این سمت می باشد، در این فن. و باوری کامل داریم که در آینده جمشید رستم خوانندگان را از این فن آماده میکنند و خوانندگان ما میتوانند که در برابر خوانندگان دیگر کشورهای پیشرفته سبقت کنند، جای گیرند، دانش خوبی فیزیکی خود را نشان دهند و به تمام جهان نشان دهند که ما هم خوانندگان جمهوری میتوانیم که در تمام عرصه بین الملل کشور عزیز خودمان را نشان دهیم و به مانند آنها رقابت پذیر باشیم. به اندیشه سردفتر ادبیات کلاسیک تاجیک و فارس آدم الشعرا ابو عبدالله رودکی دانشان در دل چراغی روشن است و این افاده در حقیقت به چهره برنامه ما جمشید رستم هم تعلق دارد، زیرا این جوانی با ارادت در عین کمالات به مرتبه های بلند علمی رسیده در برابر این هنوز هم آرام نیست. به قول نویسنده روس مکسیم گورکی مهنت و علم این دو نیرویند که در جهان همتا ندارند و جمشید رستم نیز با درک این معنی ها در پی کشف پدیده های تازه علمی است.